Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pangning kukuha lagi ng kun amanaw sa lama, so kung sukalinitan nagu kapipiyagin mo. Sa batanod mambagian lang mo mabubaya mamakinig sa rin na rin. Sagi kon mambu pakabugay ka no sa buni-buni na makapanggulalan sa gagaw na pananadam na libus anda nga kalalaman so ingaran yan. Mangudaw bara-bara tarapas sa bisigit. Nagi kon mambu rin na rin na siya to di kukurmat na gudipli lang sa giyong kotarya mi asibay si Tinor aliamin sa Marakong. Dirawatan sa maging rawatan sa Mulundo na katayari ami so mga rin na Amerika na ipungurmat kami kurumbu unulat ka sa wassalam. Aking kani atas otarite ibuwi mau napang adepang kapikir suing araeun udepeuyeug wau na pengali mau angarane ieu sem wau rahim maka geu sangka inu aku miude sami seribu naku au heran wau tueum no au kakagieu katang wangku wasulang wau anu pudi sumang abeuntu geuna alama kaeulang angkapan apalanya mata tak keder kana nu padina ina dunia sono biar rasul ya sunggi ingan nasugna tantauru kayaku pemandude gasarina rina uni mangoda ube garobe raisa onan didaya adi kapano disa doyo di karande adi bege isem no aura de amin sama raku madidin ka sasalungan dirawat den sama gi ngarawatan saemu wau lundu ka inu ke masa isu mangude ubero barare ko istana agieuna masa ini ai wau ki ubero bersapena dena ina wari yami baini tangkapun sabino akilangi dagawang kukula nagabaku kandide amedege sama usahin emang kau na udebu kasupan tau nurumbu unu na udega
sumang muda berari beji setenur kabaji saku buani amu mudu sudu kabe berburiana usai manto muaena baju de kirangi nasi dadau piperina na bapi agi utu dina la kola na sendu mi ikim rai kai na dirawatin sang magi ngabuman na bemintin bir midala na watin saimum waulundu na perina rinawani mangude uberu besurum beodo na deka ya mein saimam kai ko mena inuri buna kude nakado